Yambu, a marup anina, well experienced, or anini, your eminent personalities, Munataki with Hibido, I fully endorse it. I say in Kangmakat Hijigi. According to the say, Nasi Kulaipa, Mui sing. Nasi Manipur the vote the thoroughly indulge Tauriga Magegi boot raging, Amadi boot capturing, Taupakolata me Punamas, Nagaland the Tamakpani. Kulaipa Manipur say by and large, such Tankulgi group or Kuigi Ukrul Kahari the Mishina, meditation, Kayam Harao, and Kayam Santi, Pangmakayam, Nungaiba Mafang, peaceful area, Pajabam Pamni, Hibis, Matampuno, the meaning Angni. We're back 64, the Konakol is the Mingadi Hortana, Amtung Chachari, a life, the Kayam Nakanto, Nasidi, political scenarios, particularly the armed sections, rebel groups in Sigi Center or Givanina. Nagaland Toriba Punamanga Asigi photocopy se chap chanator. Nagaland the Masagi election at the selection. I am upon the law in a toy, Mokoi de Luena. Masu Pali the Kangna. Professor at the Takpi to mine was 100% true. Adubu Challi Bakui electoral officer or Koigi RO or anyone responsibility loan Challi basing like or maybe say Pungma Pandigo Puntarete Horga Pungmari House about Tumtung take the Kaidan Lucian giver Silorga Sil Namakola Masita Tokiba Ishormo Masam the Rican view have issued the Korma Sini Quaidi Lubaibo Nangan Pugepu Purito Matamdutan Nang Amo Pubiro Butse I am to poor Muchachage. Masadi people's will, public will. According to Impal Valley, the Tolibas, it is our own will, our own creation. Pajana Thadaka, foreign country, ma'am, developed countries, and my lagachi, Pilap Targa, Tak, Tarapalame, Chakre, Madi Gari Tongotogi, Amanamangangati, Amanamaton, the well developed countries, Kodiam Kenny. Adu Toliba culture is not good. Armed personal sanction of Moine, Moki hegemonistic behavior haiba, Moki dominion maga. When high give the lam hen bijataba. Madam the Shiva Sikiba. Kanana armed personal Sinduga Mokoi Kanarudagi. Moina support to me the Mudana Purikahan Bataba. Must politically or Amadi Shumjing Rugid must a Kanaba the Nungaiti Amoramda. Kanaguma Sanjao Pajitaba or armed gay partition or Ati among the inclination later Kotava Chumnabot Lepchabo the Moide Karwe. Today's politics is a thoroughly chaos, Sabato. Aduna Haji Yangbu. NPF ki lepiba Mr. Jimomi, Mr. Jimmy, Mr. Timothy Jimmy. My NPF ki ticket ni. NPF tickets Nagaland gi my policy ni. He is being a Naga from Ukrul. He has to apply. First my preference ma Nagaland gi Jengdabu Yaroy, staying in Manipur. Adu government na. Even BJP government support to remind them to call me. So these are all politics, geopolitics. Ne taunari singse. My the Adi headquarters the period. Yes, Mr. Timothy Jimmick, my biography, very highly qualified man, principal director, or be India number 2 position, the income tax top ranking officer the later me. Good, it's good. My biography very good. Well educated, law and civil society. Jeremy Colomile. Adu Moibos in Nampu, the armed section sings in Laga, a pressure pirim mudra, I will say, a machine learning a late. Madam, it has become a permanent phenomenon. Some Chakibas, I know you can hire some talk to Yadi, Hibagum. When Hibia, then you have to face the music Hibido. Very, very simple, clear. A very ample, clear the high toners. Aduni Ludi was him. Adukun and I was him. Amaburusu armed personal gi moi detective gi oirabasu public na free on a thadar basu amaburusu peaceful in a hanadan sinadana tawdana kotana tangduletana lucian ba asidan mayam ngainari she the election department CEO masamon sum like communicating masim tanglucian he should bunga I masim tanga shi tanglucian radi aibedo aina te de ada ku tirtha jatra da ni chatpa chalu lakpana pakani adoina achumani maram di lona blame pul bang lo thok do me manam adul kana se CEO gi role se kana se loaning de particularly in a trouble tone area da yamna high with the illoidaba amko repol toba adu adu toba makan badnam se adum da toba phana chakra oh Manipur government conducted central government conducted peacefully election lord madi macha he thorku madi CEO government in the asmain tone to lay aduna akuna pami se election na beseketang free fair the oina koi tohning ba koi pami kanano matik chaba haibe se
NPF के ticket लौरे ना मन नागालैंड के ngak to ने चक्कर थोड़ांग ना मत तोड़ोय he is from Manipur, he has to concern for the Manipur. He is a man from Manipur dagini. Only ticket to the my party affiliation to bagi lak pai watane. Kana unna mun lam nakali mas NPF ki nagagi ur dema Nagaland ne to chakur ko dakhan gani Manipur khallo rahi. Akhan bam sutoi khangdri di khan bam toi. Adu koi boso hana khalami adu one cannot. adu my party is a Congress ki se Congress Delhi Manipur the Congress manufacturing office lite dana ko Delhi de law ko dum je tawri ba adu koi local parties against the natti my certain party political ideology gi matung ina tong bai wat ne in any way hayeng shimanung da akoi like from je da bai akoi issue yam gre mau maram perjol tujol jachampur kari dunia gi doni sunate lei punam ukrul tukrul lei punam khram je ge praja mayam da yarim khoi Nomai ka pa khot pa phun ba chen ba tobi da na vote se katang shanti da nomai pa ba lup mayam pun us ko na request ho jage let the people allowed to exercise their franchise freely and friendly haiba masim ta ai mayam da ai hang chage Manipur do have seen many bloodshed adu handi mata da karim tang thon bi da particularly armed section people could lon hang chage let the people exercise makhoi their franchise amuktam free da harau ne jai phan kari gum tang problem thondana shanti do in kana un kahaning with the kahan view karim the kaide not by threat not by coerce or not by the gun point madum te ton biginu Manipur se badnam oiba jab oire angak pada kukila lobu sing na khoi len ba jatre asi manung da ai particular handak election da outer the lepi do riba bhot tha de dur mayam sing china amuk kari gum not ba thabuk tawre na tar de mayam su yamna nungai roi and I personally appeal outer the library voter punamak candidate punamak amadi law in boot ki agent punamak I am responsible library punamak please for God's sake I am Christian gaktani law in ishor kormaga hayeng shide shanti da vote shide thadan view have something I hambe round da show the krom ge yam phase oza sonamani gi appeal je yam nusi yam phase mi pum khudi manga tabom thoi ado oza sonamani question am tanga ngau gi matang chari ngai dai as a super cop amo de me oza sonamani je police chawong officer chawong obire me ne hayeng pangthok ko dori ba kogi lok sabha gi koi ani Manipur gi ani suba face gi election jida thoning da ba thodok sing tholak tana ba koi bele ya thoki ba mai na koi boot capture to ba agent fuba agent chingthok ba sigum ba mayam pulling agent mayam lei ba pulling officer mayam lei ba loina na koi voters mayam je matau karam na koi paramilitary sep paramilitary force mayam koi central armed force mayam dina kari kari tauragadi kari kari thodang la khulagadi masigum ba thoning du thodok sing jidai ngak thok ngam gani oja loina na koi state police force na hai gi ba request to gi ba lei ra bane koi hoji hoji mapan outer gi da voter koi si gi vote ki duty thabi no hai na moi request to gi ba bu lei ra hai ta koi si hoji irang community ani irang sina ma koi life se risk oi hai na tai ri gum ba chat ta di duty chat la ga di na chama tang de for the safety side ye phaba rule hai se Indian article da faja faja ba I leikram no ko Ramayan Mahabharata su like khormu dabni shi tagudumni ahal manda ba ko company khormu nimitha khormu everything when hai ngakte apaba ngaktani anganguni de khoi torommi anganguni de bangali ne khatak pa khop se ko dharma se apaba se jawi mone tak pa ahal manda khormu dabni ko ahal manda ega ni khormu kholu ne ahal manda ko kaugunu ahal manda kai bi yadi company ko and in certain way good atame ako je chawra ga sum khara ako English ka sum khangak pa khar lam khre help tor pu se puno apaba se dum tole election ni matang da thuyu se sieng na harabada ching da tariba security personnel sing she ngashi nungdang de moi tumba moi ngamaroi da bani as hayeng sub kari thoki da ge hayeng shi da bulang redi hana namai kap ke toyi kap ya da ba kap tre boot capture to pu gi dori ba modi gi moi mamang da togudri pun maga se masi khangna thok dori bani madu makoi da lady ba akoi gi RO returning officers mokhoin order pidri bhaud moi karim da tobiya da ba kamna rude mamuko underground sections ki or koi gi armed personnel sing amu kamna ka dori ba moi kapna phariba kap tamna phariba kap ga retaliation tawrga mapun si tangkai ba leho ba tangkai si bu su jai cheng bu su jai adu muhtadi samna hariga मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी है दो नुपाम नुपीम का मुस्लिम दे लुहोंग में तार दे काजी की दरकार ले दन को मोई ममान दे शोई तो बताया अब अकोई दे ऐ नंगे नुपी ने ऐ नंगो पामी लाओ लो चचला गाड़ी फम लो चचला you are my wife I declared yes so also I am your husband अकोई दी लोरे तो अदु महीना आदि
आरोसु खंगंग बनी कनानो लाइसे नुंगै पारिस दम खंगी मोय लेकाई ngakतने एयamba लोइना बोथा दोदे सिलोनि खंगी से तोबु या देश हाना लोइना प्लान तो लो लेखरबने अदो सिक्योरिटी फोर्स ने खल्ली बसे हे श्योर ngasi सितदी हौबदि लोइबो सिबोदे करिम तो हनबिगना लोब तारबसे कोना लेथोखरि तंजा दम पुनगी सनो करिम तो काई दे हाई मतागुम कदोबो तो मोय unnecessary the मोसु मसी entangle तो गुदगे when the Manipur government central government herself and themselves know fully and fully aware मसी मफम से तौरीबसे मसी कोई चेंज तो बुया दे हाइबो खंगी बने तो सिक्योरिटी पर्सनल की हविलदार अमा सिपाही मंगा तारा खन्ना मी आदे कंपनी में मी कोई मी चंगा चतुक लाकने लिशिंग लाकने तो कंप्लीटली बुचर लोइखिनी व्हाई टू टेक रिस्क अदुना उन मिचे दुम थैबी खंगना दुम तहनबी जाने चनबी हाइबिदो मसी याम फजिबो लोंदी अदुना चिंगने तौरीबसे अच्छे थोक्तनबदी कोई खोरमगे तोबिगनुसु हाइजगे अदुगा most likely it is going to happen अदुगा no armed personnel will take their chance and why they should take आदिगे कोई ये कंट्रोलिंग ऑफिसर न पो मोने तुमिन न लेरेगा that poor chief security personnel करी तो security personnel मांग कपको तंजादे कपन गनी तो when it is being controlled by the UG personnel not UG armed personnel ना मोने कंट्रोल तो ले खदी कर मायना मोगी मपांदी लाखपा सिक्योरिटी पर्सनल खर लाखपन हैंडफुल ऑफ लाखपा दिन मोने कर माइन तो मो तोनु मजे अदु समय तो बसुंगम ngमोय मोदे ऑर्डर पीरोय अदु सम जाने चन खर तंगाय में पुखिबा तंगाय में लेमहुबा राम भरोसे नि इशार दु खरमगा साइगे प्रोफेसर त नाय बतो पुंग मरी छित हो नाय ग लोइरे ओजा पथा बिउ हाय बतो ओजा चा तंग लेबि अखोय तब को दम तौ जगे हाय बतो अदु दम नसै मिया बीबी राजी तो क्या करेगा काजी दम लोशन मंगाते दैट इज कॉल्ड पीसफुल इलेक्शन अदु मसी मक्ते फेयर दी ओइदे अदुना कोन नुंगाइते सिबाउ कोन पामबन अपाम मी दु का थादरगा कहनबा अदु थोक्त्रे हजिते ममाइदे थोमे वेरी ऑनेस्टली हानदे चिंगलिबा ट्राइबल इचिनाउसिंग इपा इपुसिंग याम ऑनेस्ट ओरंबा याम मबुक्स फत्तब तमदलेबा मिते कोइ सिंगबे ननबा मोदी याम से एदे थादरुरे सोइदर माइगिदा नंग थादद्रे हे हाइना हाइबो यावी अदु ngasi something quite different from previous mamang de mong de natri very sorry asi hain waru yade and it's a fact it's going to happen and had been happening it jarbadi to bidu phai habisno thamjege thok da bazu original hoja sanamani thoring da thok do oja bu thakachari like kromsi min aning lay minute amom tang lojek oja sanamani minute amtang kogi marai phaba koi naga chinau mari jing manung da naga amasung soidana kara ga chakrani adugi matung da karino oja sanamani minute amtang haibiramo what up there Indina tik janta no tai bi ne khoigi hojiki hayeng pangthok doriba election jida khoigi candidate sing jin naga ngaten mari mang naga ngatani mari jing manung da laibak phaba ma sungso soidana karani mai pa ni parliament da chakrani then what after andi matung da dikari wera phai oja pelam na minute amtang aham di khwaidigi mi masing mapu yana pamba mi underground khangdi overground khangdi mapu na pamba mi duna खरियम थादरगा मदि मिदोहाना कागनी अनि सुबदना मयाम मखि इंसर्जेंट्स मयाम सिंगसिन मोय मकोकनि सागदोरिसे मखोयनि मोयने पाम्बा मिदो कादरबदि मखोयसे दोसा तागदोरिबा अदि कैंडिडेट सु अवाब नंगदोरिबा अदुना मसी खतंग ताबद नुवाइते थोकनी खरदि मसी नुवाइते बखर थोकदरा खल्ली फ्रीली एंड फ्रेंडली इलेक्शन से ओइरोय मदिने ख्वाइदगी कोनि कीरिबसे अदुना कोन रिक्वेस्ट तगदो भाईबु okay praja mem thadri sing se koi chino maru pam punam armed personnel or any other groups freely mo hui bot thadan view habi masim danai personal appeal to jage thank you